Kitabu cha Tawala ya kwanza mrengo ni wa mirongo miri na mwenga. Vikara na botu wa kula Jezreeli wara ana muundo wa mizabibu kwa Jezreeli. Heina nyumba ya kitawali ya Ahabu mtawali wa Samaria. Ahabu akimwamba Naboti, nipa munda wa mzabibu, ni uhende munda wa mboga, wa ukala uhehi na nyumba yangu ya kitawali. Munda kakana na munda mwingine mzo zaidi wa mizabibu. Edu ukala unahenza, ndakupa zo pesa uonazo ndo thamaniye. Ela Naboti akimzigizi Ahabu akiamba, Bwana nasha haluse azoriro rakukala nikupe urithi wa kare yangu. Baya Ahabu achinda mzini tsukirwe, kiza na huzuni jomu. Kwa kukala Naboti wa Jezreeli weraza mwamba, sindakupa urithi wa kare yangu. Achenda hambalala mwakitandani mwakwe, kuna nashononeka, na akizira chakurya. Mche Jezebeli akiza mwamba, kwani nutsukirwe? Kwani unikwenzi kurya? Akimzigizi akimwamba, kwa kukala niza mwamba Naboti wa kula Jezreeli, niguzira wa munda wa mizabibu. Edu kala unahenza, uhakane na munda mwingine wa mizabibu. Ela akanamba, sindakupa munda wangu wa mizabibu. Mche Jezebeli akimwamba, kisha unamba mtawali wa Israeli bevisho. Haya ukaure, ndakupatira wa munda wa Naboti wa kula Jezreeli. Bae Jezebeli akinzika barua kwa zina la Ahabu, akizipiga muhuri wa mtawali na akizihuma kwa atumia na atu wenye jeo. Mareo kala makisha ungana na Naboti. Kaiza omuzi, mubaruani wandika vivi. Tangazani siku ya kufunga, kiza mpe Naboti kihicha mbere, kaiza o watu. Ela apeni mwahende maombole zosha hidi zuluze. Kukala yewa mulani Mlungu na mtawali. Gonye mwamboze, mkampige mawe, hata afe. Bayo atumia na watu, akumanyikana, mareo kala makishi kaiza omuzi. Aruo kala akishi, Naboti. Mahenda herari jolagiza Jezebeli. Kaiza zo barua na makimupa Naboti kihicha mbere. Kaiza o watu. Gonye hakiza atiri rairi. Makiza kele sikurekezana naye. Na makimboza mashtaka zuluza Naboti. Mbere za o watu makiamba. Naboti wa mulani Mlungu na mtawali. Bayo kimwamboza nze, ewo muzi. Machenda mpiga mawe hata akifa. Gonye makimuhirikira ujumbe Jezebeli makiamba. Naboti aza kotwa mawe na azafa. Kuzasikira kukala Naboti wa kotwa mawe hata akifa. Jezebeli wa mwamba Ahabu. Ukauka uhale wa munda wa mizabibu wa Naboti wa kula Jezreeli. Wo ari wo kahala kukuguzira. Kamoyo kaheri aza kala wa mitanga. Ahabu arosikira kukala Naboti wafa wauka akitaramuka. Ila akauhale wa munda wa mizabibu wa Naboti wa kula Jezreeli. Ndo neno la Bwana likimzirira Elija wa kula Tishibi kwamba, taramuka ukatungana na Ahabu mtawali wa Israeli. Aria anatawala kwa Samaria. Vivyo akaiza wa munda wa mizabibu wa Naboti. Aza kwenda akauhale. Mwambe, Bwana anamba vivi. Uzalaga mtu na kuhala maliye. Kiza umwambe, Bwana anamba vivi. Watu ambao kuro malamba milaso ya Naboti, ndo mandeho lamba milatsoyo. Ahabu akimwamba Elija, ambao zanipata wa hadui wangu. Elija akimziza akimwamba, nitakupata. Kwa kukala uzaziguza mwenye. Kwa kuhenda mae mbere za Bwana. Bwana anaamba, ndakurehera mafa, ndalushera luko lulo kwako, na kumtosa na Ahabu kila mwana mlume kaiza Israeli. Akaleni mtumwa na hatari ya uhuru. Nyumba yende ihende here ya Jeroboamu mwana wa Nebati, na irehu ya Baasha mwana wa Ahija. Kwa kukala zanitsukiza na kuihende Israeli ihende dhambi. Na kuhusu Jezebeli, Bwana anaamba, kuroma ndamure Jezebeli, hehina ukuta wa Jezreeli. Mdameyo su Ahabu ndiye famzini, andari wanikuro. Ayo sandiye famdani andari wanu unyama wa kubururuka. Hakuzakala mtu hera Ahabu arezigusa mwenye. Kwa kuhenda amaye mbere za Bwana. Kwa kuushawishiwa ni mchewe Jezebeli. Wahenda amaye kwa kuabudu vizuka here marisho henda Amori. Ambo Bwana wainga mbere za Israeli. Kuzasikira visho, Ahabu watarura nguoze, akivala magunia na akifunga. Akizihambala zina kuzifinikira nguo za magunia na kunenda kwa upore. Ndo neno la Bwana likimzirira Elija Mtishibi kwamba, vizo zona za Ahabu azijo zitereza mbere zangu. Kwa kukala zitereza mwenye, sindari hamafa gagakala acheremoyo. Lenda gare hazulu za nyumba ye wakati wa mwanawe.